U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Afurika birimo gutera imbere ku muvuduko uhambaye. Iyo urebye aho u Rwanda rwavuye mu myaka 31 ishize, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ihagaritswe, ndetse ukitegereza naho rugeze ubu, biguha ishusho yaho ruzaba rugeze mu myaka iri imbere. U Rwanda rwariyubatse, ndetse mu cyo u Rwanda rwagiye rushyiramo imbaraga no kubaka inyubako zigezweho ndetse ziri ku rwego mpuzamahanga. Zimwe muri izo nyubako zikaba zaragiye zitwara akavagari k'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo zuzure. Muri iyi nkuru reka turebere hamwe inyubako 10 za mbere zihenze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izi nyubako buri muturarwanda wese iyo azibonye aterwa ishema nazo, ndetse n'amahanga yifuza kuba yakubaka izo nzu. Murakaza neza mu Rwanda rushya. Igika TV Rwanda turahari ku bwanyu. Giritwa The Fresh, kanda subscribe dukomezanye. Mwanya wa 10 turasanga inyubako ya MIC. Iyi nyubako y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yafunguye imiryango mu mwaka wa 2017. Ikaba ari inyubako yubatswe bigizwemo uruhare n'abikorera bagera kuri 80 bahusha ingufu bakubaka iyi nyubako y'ubucuruzi. MIC ikaba ruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 15 z'amadolari. No kuvuga amafaranga akabakaba miliyari 21 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga inyubako ya KBC. Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ku Kimihurura. Iyi nyubako yuzuye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2003. Icyo gihe yakoreragamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo za restaurant, utubari n'ibindi byinshi. Mu mwaka wa 2018 iyi nyubako yaje kuvugururwa igice kimwe, ndetse hiyongeraho indi nyubako ndende, bituma irushaho kuba nziza kurushaho. Ibikorwa byo kuvugurura iyi nyubako bikaba byaratwaye amafaranga miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. No kuvuga akabakaba miliyari 24 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga inyubako ya banki y'abaturage. Iyi ni inyubako ya banki yahoze ari y'abaturage BPR mbere yuko igurwa na banki ya KCB. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Niyo ibarizwamo icyicaro gikuru cya banki ya KCB, ndetse ikaba ikorerwamo n'ibindi bikorwa by'abikorera. Iyi nyubako ikaba ruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika. No kuvuga miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga inyubako ya Kigali City Tower. Iyi ni inyubako ya mbere ndende mu Rwanda, aho ifite amagorofa 20. Ikaba kandi inyubako yabimburiye izindi zose zijyanye n'igihe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imirimo yo kubaka iyi nyubako ikaba yarashyizweho akadomo mu mwaka wa 2011. Kigali City Tower iherereye mu karere ka Nyarugenge. Ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ndetse n'izindi serivisi. KCT ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. No kuvuga miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwanya wa 6 turahasanga inzu ya Chic. Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Ikaba iherereye mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge. Inyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016. Itahwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu nyubako ya Chic hakoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, harimo coffee shops, amabanki, abacuruza imyenda n'inkweto n'ibindi byinshi. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. No kuvuga miliyari 42 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Ubumwe Grand Hotel. Iyi ni inyubako ya hoteli y'inyenyeri 5 Ubumwe, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako ikaba ifite agashya ko kugira piscine ku gisenge hejuru y'inyubako, kugira ngo iyi nyubako yuzure
ikaba yaratwaye amafaranga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga angana na miliyari 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turasanga Makuza Peace Plaza. Iyi ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge n'ubundi. Makuza Peace Plaza ikaba yaratashywe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2015. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga akabakaba miliyoni 71 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga inyubako ya Kigali Arena. Kigali Arena ikaba ari inyubako yagenewe ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro, aho yakira ibitaramo bitandukanye, inama, ibirori ndetse n'imikino itandukanye ya basketball ndetse na volleyball. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000 bicaye neza. Inyubako ya Kigali Arena ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 105 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari 149 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Stade Amahoro ivuguruye. Iyi ni kimwe mu bikorwa remezo by'indorerwamo z'iby'u Rwanda rwagezeho mu myaka 31 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 ihagaritswe. Ni stade kuri ubu iri ku rwego mpuzamahanga ndetse rwose ifite ubushobozi bwo kuba yakinirwaho umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Iyi stade yakira ibihumbi 45 bicaye neza, yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2024 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Stade Amahoro ivuguruye ikaba yaruzuye itwaye akavagari ka miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari 235 z'amafaranga y'u Rwanda. Murakaza neza ku nyubako iri ku mwanya wa mbere. Inyubako dusanga ku mwanya wa mbere yitwa Kigali Convention Center. Iyi ni inyubako iherereye mu karere ka Gasabo ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. KCC nk'uko ikunzwe gutazirwa yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi ni inyubako yakira ibikorwa bitandukanye birimo inama ndetse n'indi mihango yiyubashye. Inyubako ya Kigali Convention Center yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga angana na miliyari 428 z'amafaranga y'u Rwanda. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe kandi subscribe, ibyegeranyo nk'ibi urakomeza kugenda ubibona ku gihe. Nafatanije na Omega Boy, turabashimiye cyane.